Мына мен башына тешігін есептеп берген. Ортосында бір тосық жоқ. 3, 4, 5, 6, 7 тешікті қылып қойған. Кебетесі ушул. Жалпы қанша болды жалғанда? Акыркы жолу 5-классына кирген болуш керек. Азыр қанчанчы класс? 7. Подписчигиз болосуз аке. Қанша уақыттан бері жабық? Негизи эле жабык го. Жашоодо негизи элеби? Одан ар жактан эле. Қанша уақыт болды комиссия келгенде? Көп болду, жаштар келип кетпес беле. Ошонун ары бир где-то. Уже трубу заменили новые. Да, но нам-то, помните, я вам говорил, сломали нам его. А почему до сих пор не сделали? Ну, приезжал ваш телек, посмотрел. Телек ваш приезжал, Бул тешиктен бирөө түшүп кетсе, ким билет? Бир кичинекей 1-класс жаш эле кичинекей алып атат, тешиктен түшүп кетсе, ким жооп берет деген суроо. Баягы жазгамал силер келип тартып кеткенден кийин жана сыртындагы толуп калган трубасын алмаштыртканбыз. До свидания. Нет, сейчас позвоню. Позвони, все, без проблем.